Večeras je počela 5. sezona reality programa Zadruga. Do ovog trenutka ušle su u Zadrugu 4 grupe i sledeći takmičari: Dalila i Dejan Dragojević, Marko Janjušević i Anjuš, Milica Veselinović, Irma Sejranović, Stefan Karić, Sanja Grujić, Anđela Đuričić, Mensur Ajdarpašić, Aleksandra Subotić, Aleksandra Kostadinović, Vanja Rasova, Zoki Šumadinac, Ivan Radosavljević, Viktorija Mitrović, Jovana Tomić-Matora, Aleksandar Bogunović Zverka, Fran Pujas, Milana Šarac, Deniz Dejm, Bane Čolak, Tanja Jovićević, Miki Đuričić, Sandra Čaprić, Đole Kralj, MC Damiro. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.